Nder malakanyam report bialing report mi shalat ka jaga je kuma salbe ke mi yadi kan Dr. Riek Machar na me update and me be ka wi dang wan ka net kontila international community ke wirar no chete ka foreign envoy no to show lo de kuma salbe ke mi yadi kana kuma Dr. Machar de kan de ka dol ke de ka ruac kamniken ka do ko gorge jeno de mal dere bend wi ka South Sudan a message mission kana me be ka ambassador Ramkel mala kwar Germany Ramkel kwar Japan Ramkel kwar Norway Ramkel kwar United States kana dan wana ci shika jek kare be ka nyande ngara chini jegere beka nyandeng de mabiur wiki juba ka korka mechi nyandeng ti ka chalat ka kwisal beke me yadi te bej te changa jeno South Sudan chewere mala ke jan gwasme no South Sudan we ke jog re ka tin diala kontilada ka tin jeg diala konen tuok tin chalwanga makap ko chong karamandana te dere ring ni cheti man let ti jeg diaro din ke tede self care me yadi and message be alen gwasme lat ke je ka chang yan dangro wi diech ka pa ba de ron kin dangro wi yan dangro bakal yan cheng ya na je ka charge meeting mo charge delay chicken for diplomat ke diplomat dang wan ti she ga join statement ke right ken mi chicken real ka chicken release mi chala re jam ka bu kon diala linke jan gwasme ka do budan ci to ka je ko bana kulu woni amre right me mi jira ma jidit kanwala online TV channel gor jeno gender channel ye support there subscribe the notification bell there je twan ni go je Facebook there channel there je support there follow bana were raja dan kala gwas me ki message dan cha jakanitin kontil ambassador win dan one Germany Japan Norway ke United States gwal ci ge ka kwar danan la vice president of Beka Nyandeng chanam dal hero gwa chan jelin ko very important message de kon dial te ka lengten shi kan sharan ji kana to karan mi ci kana mat pink kel kan wi dan wan kala da wona na kana South Sudan ce te gurun tun wan re kur gwan mi tere rola karwade gwan mi morwal na gwan mi mo ci mal ce be gwan mutene koratin rewi ka South Sudan kala re wona ne en ciam ce ne me kane ciam cho de lot ka report an kala gwas me ko de konte ka ngach ka jom ce ne me shikane bon dan wanda ti ki dan wana ti ka warga dan ci kana lat ka ta dan wi South Sudan we ka je cianga je ga dan wetin ana shajala da kana no ne tin wan chuchka million of people chaga displaced ke chaga joj ke jen koran chitwok chinetu mane kan chikaliu lo anta matala mishal ke mara ka South Sudan ka jano kuma marai ke selb ke yadit ba kuin kwar bajalat kati dak mu chara mi dane tanken malkel atere ti jen ka South Sudan we kem liwa chikan jola de wonene kane dan wande ti kene gwalong ke kumi South Sudan ko de kan take dialogue ala inter-party dialogue de bon dial de ga right ka do dan na we nyam ka ja cikala de joje no no ngum lot ke no de na take bon de ka right kam ken ke de ka nyur de kan do dan de na nyam je de kan right ka kwida ala political dialogue right na ka do dan de yen ni South Sudan do dan de na ro dien link ja de ka nyur gwaskel keluno kan chikan de kan chikan de disagree ka ideas ka char tram ga char na ma char duno nyur je no de ladien belang bala kel ko de kan mat ka do da de kan go won yam ka ja man yo de chikan de jal kel jene una ka kuin kware ana bonte ka idea de mi babanar ka ja bare eti ga different idea chenyo no jene bi violent bi use ke bine ko ken bi kan ke ko jini sha idea ru sha jelok jini sha idea ru sha jelok cha wajin buwe ka kuin kware jini kuin kware bi jatu wano then binetin kon na ka jibi kon shonga kwidu ka binede kon na ka bonne ko ken bu ko shonga kwine ne ken no mo jenda anteten
so je ñu no di ne di al buka agree ka jen the same things sanana chalat ki manana jako bukarwal te ñu no ne di albo any political party be surrender ka bone do dien ci jen ta da wona ka je do no di alamu je ta disagreement de je yuba gwa ki de na wutin gwa ka do dan de na ren mat ka je they can discuss ke de kana kwena manana jako buka ta da so kasa Sudan an disagreement kono to wuka ne kalliya jen chagula kan ambassador dangwana TV dangwan tin wonene so Sudan gore inter party dialogue gore jeno kan bon dialogue content re ke Sudan de kan right kamniken de kan nyur gwakel de kan dual and then de kan we yawo de kan gwich akan nena akan political leader de ta duwa malam gwa mu de kan matpin alakan ko de kan kula compete ke de kula take competition ke de kan kung kam ken no nga me bu kwer be jak du no chigan de kung ka violent ke naga menakana na rodian ke brada din be logo no be chu gwada lat ke kuin kwatan me bi dwale ke keje ko dan bo pass no ke tem de dien me logo keje awana mo chi jala chonga kene di ala kon bon tere wi ke so dan de nyur gwaskel ade kan dob dan de go nyam keje de kan realeka and then mi chikana ngaje no dob dien gwa de ke chu nyam keje kan di alkel ko chala du ne wa mu win mu take conflict ke South Sudan win mi china lutin 1000 people chike lutin wa man ya mala goro ko shiri mo choro dum nyok du kwara content when ma buga dual kamniken ba te kon de chare alika shit ke 2018 peace agreement ne chala rawi ke South Sudan ajen ba dil gore je ko amal mi chine tin wan chike letin ko rundun wan chaja de bi yara tama gwade ne dia de lutin de karwach de mal derben de mal de jala dob dan derben geje de nakulu ke ko in kware wa na ngai kon dia la no South Sudan te ko wona ka ko in kwarti men ci kon lim kwa masin ko la jaka jam selbe ke mi yadi de jana mal jen ko in kwar ba jalat jana mal cha tan ke 2018 peace agreement jana jaten kanaton ba chagu jeno jen chetel ko di mugu yana laneten kon te tan kamal pad SPLIO kweren jare te gen kona pelo kweren jare te gen before kan da mu char kan gen te ga don wani cha yara kir ma yadi cha power sharing che je pal che je tolo ngodo mo power sharing one ne ena bon mu te gwa malga medan a shima o lad group bonde te gwa malga medan wade kan ga shongo de randi ende ja kwa inga ba mu ko position chi me chalat cha ji SPLIO cha mu ka bon cha mu ka position ni cha ne ko ken cha mu ka position ni so cha per cha lele cha nyut ka tukde nena kor ci selbi ke mi yadi cer dia lo cer bigar ne de ko ne da kuma cha cer wo cer ne ga cha latan kace en ta da ne cha ngwan cha ya pingeje ke cha mat keje ko ngai kon dia le en mo dol ke wona ga peace agreement la ti ngodo ba gwar pinde ba jog den ba ko gor rama ci tel ba la ro ngak che ngot chetel den bu ngot ke ke bu ngode yen bana mo ci selbi ke mi yadi che ngode che to che ketel ka ngode kane jogo no min ci la de mi dia in kwali jogo tama international community en ojina ci ngode me ci ketel en tama nyaka nyoro gwaskel ya mal mo biya jago bete wena mona jen do budan en chala reke ci mandan ngai kone ko wona ko kuin kwari selbi ke mi yadi che de compete karwada ki selbi ke mi yadi che de la ro hena ko in kwara belat karwada anga bi kulle anga bi te competition kel nga bi ko kongo bi ke mi yadi be kon karwada no che di ajen kon toga kam bonni kana bonte ko ken no ana dan be la ro bak tede ba kwar ba jakan but kwar shi bi jeg lora bang shi bi kan ka bom bi kan ko jin chaji elected ke chaji boda ne ko but right now tell me shall freedom re wike South Sudan mi shakam na sel bake ma yadi de kula la president tama ne re kon de kula campaign chaka pel bon mi let campaign tama ne sel bake mi yadi let campaign karwade ine voter registration na latke kane sel bake mi yadi te voter registration so wa fairness jane transparency jane so jane kwala de wode sel bake mi yadi mu gori mal gorno jin ne diala content ka bonte gol let them campaign freely lon dakma char biare mala lar do dande malder wen yam kuje nyanta danan cha larke netin kon tin l'ambassador win dan wantin be win to koken kan ne de ci ga je kare be kan yanden by the way
chika jaga kore medan chire be ka nyandeng charwa midi chajalat kwazi chika gakten kana selbe ke me yadi shi ambassador chika we kut vice president be ka nyandeng ngai konte chala nyandeng gwazi dan nyandeng che selbe ke me yadi che jogo no ne chiwe chi jayar gwazi dan me shawda me ngoda teka ne de la lweke je badina tame ngam lweke jana mo chala chi nyandeng be nyoga wach kene de kola ngwan ye jogo no de kan kore kana tok ko che jogo no yena ngum sharo ke je charun jaga ne de dwal no ko en jeti intene temme ko de yen goro biya tok biya jalat a chen shi amma ke ma cha je bekap ke cha je bekap nyal dere ngwanga no yen de yen tok de yen lat jenne lat tu ka len ni yan ma ke ma je dan yatke ko tok mi chalat la jaje ke be jelo ramadan yer tok mo a jenne tok dun wo biya tok biya lat jenne yen she feel comfortable ka dorm la dorun kwa jele yar tele development tele mi gwam la road kan leader to ti tele mi let kene kay to bidian yen na mo adwalu ni jen mi joga na ga jen kayen kawo dice so mi tin jen nyandeng na che encourage wode de ka speak out de kan ngi kene je de kan lat but na adwal na ke kum selbi ke mi yadi ko mi sho do baji yen ke baji nak selbi ke mi yadi ken je kware so dial to ci na ti ko dwal ci ngane ci ko dwal tell the way out so me a je report an inshallah shike je kare be ka nyandeng shir be ka nyandeng je ke right now chukon dia wiling bono be ka nyandeng point cha pen we ka Kenya ki ka Nairobi gwam cha cholten so thing wot ke beke right now right konen kene de ti chalga ti diplomat chike nyok murai ka bo ka yo la public revenue do budan kwa yo kwa kana je ka South Sudan ka tele mogwa mular ka na tele salary they collect tax but they don't give out salary to the natural ke civil kide kon larno ne la lat re which no ala civil workers tele ne timo ke kayo la rana we ne ka pai bite ka pet ke bite ka run real muje ke jira min la civil servant but nothing mujegeten so kana jono de dara gwano de da accountability da teten de man dan kan gare we de nyoga loy kare we ke jo dan chilat nyok yo mo kwa ga kola ki artial kati revenue la public revenue dara bil gwano mite mlat ke dara jo ko ti diala kana jo chit ka duop da jo no cha duop cha jalat dara jo no cha dul gor cha galat dara jo no cha dul wal chala dara jo no cha put to go cha ga dala ka dara jo no cha karab cha ya leka dara jo no cha security cha ya leka mani wo dar joj ben wo changwan ba chag muy kalat so metel ngan to muy kalat adwa bedien bna wen nyam ko jom can utilize in public dar gwano de using ka public they can basic necessity de ka yale ka ke de cotton content joj no de community kon de jiwi de kam ka porai na cha to chagalele chaka top ajen mi lat kan no de kuma daro de nyok murial ro de ka chiwa ke kwi election kan election ballot unless chi net content la bon chi nyur gwaskel ka chikan mal chikan jaga jatu wana biate mal ban yo jikana the report